ассалому алайкум мухлисои дастаи равшани кӯлоб. шуморо ба варзишгоҳи марказии шаҳри кӯлоб хуш омадед мегӯям. игрокҳои захиравӣ дастаи равшани кӯлоб: ахмедов мухриддин, эффатдин лей осей, назаров холмурод, абдулхайр зокирҷон, амир. сармурабии дастаи шаҳри кӯлоб: мираҳмадов ғайратуллоҳ. акнун бар шумо ба ҳайати дастаи меҳмон шиёс мекунам. рақами 88 матрусов алексей, рақами 21 чакалов фирдавс, рақами 20 очилов самандар, рақами 66 ибрагимзода наимҷон, рақами 77 грек максим, рақами 8 чориев бахтиёр, рақами 12 бобоев эҳсон, рақами 13 бобоҷонов нозим артиём, рақами 10 бозоров дилшод.
روشن دستگیری بکنیم. مخلصان دستگیری میکنیم. مخلصان دسته روشن هم کسا دستگیری میکنیم. Ligaи rızbak hayatı. Beşmişler ne bakacak? Beşmişler! شکر مار
Равшан ба пеш.
Ben oğlum.
Alo. Равшан. Gola. Alo. Was a mistake.
Teczka. Gol. Alçak Şadir Abdurrah. Orta şimdi. Mazur Brale. Hizmet uzlaşmaçı. Mumi, funçlarda. Afkar getirecek. Uydu bana. Mustafa
بازی اولین که ما در میدان خود گذراندیم بازی خیلی بازی وزمین دسته که ما با دسته بازی کردیم دسته خوجند خیلی دسته پرقوت چمپیونات جمهوری می باشد ما در قسم اول در خط دفاع کانتر بازی کردیم و در قسم دوم باشد ما پورا در خط هجوم بازیگرای دسته خود رو در خط هجوم بازی کردیم پورا. خب می‌گفتید که عموما در قسم دوم یک چند بازیگرا از خطی از کرسی احتیاطی برآمدن اونها با دسته کمک کرده توانستند بازیگرانی که از دسته احتیاطی بعد میدان برآمدن خیلی ما از اون بازیگرا می‌نداریم که بازی ما رو پرقوت‌تر کردن و اتاک هجوم‌های در پای بود خیلی با ما کمک رسوند ما گل اولین خود رو در چمپیونات جمهوری تاجیکستان زدیم و غلبه اولین خود رو